myaka ya kera ibyorezo byagize ingaruka zikomeye ku isi. Uri kunyumva ushobora kuba ari icyorezo waba wararokotse. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibyorezo 10 bikomeye cyane byabayeho mu mateka y'isi. Turareba imyaka byabereyemo naho byatangiriye, uko byakwirakwijwe n'ingaruka byagize ku bantu n'isi muri rusange. Murakaza neza ku Buzima Center, njye ni Simi Pacifique. Buzima Center. Your health, our priority. Ku mwanya wa 10 turasanga COVID-19. COVID-19 iterwa na virusi ya SARS-CoV-2 ikaba yaragaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu mpera za 2019. Iki cyorezo cyase gikwirakwira ku isi hose, gitiga isi mu buryo bukomeye. Kesi zose kugeza ubu zibazikwa miliyoni 700 kuko ntabwo irarangira, mu gihe yisha abagira kuri miliyoni 7. Bimwe mu bimenyetso by'indwara harimo kugira umuriro, gukura no guhumeka nabi, ndetse no kwabara mu ngingo. Iki cyorezo cyateje ibibazo bikomeye mu nzego z'ubuzima ndetse n'iz'ubukungu, kandi cyahinduye uburyo abantu bakora n'uburyo babaho. Lockdown, gukumira ingendo no guhana intera hagati y'abantu byabaye imwe mu ngamba zidasanzwe zafashwe zo kurwanya ikwirakwira ry'iki cyorezo. Gukora inkingo mu buryo bwihuse no kuzikwirakwiza byagize uruhare rukomeye mu kurwanya iyi virusi. COVID-19 yahinduye imikorere y'ubuzima ku isi, igaragaza akamaro ko kwitegura icyorezo hakiri kare, kandi itera impinduka mu buryo sosiyete zikemura ibibazo by'ubuzima rusange. Ku mwanya wa 9 turasanga ibicurane by'ingurube, swine flu. Indwara y'ibicurane by'ingurube yagaragaye kuva 2009 kugeza 2010, ikaba yarahitanye abantu bagera ku 150. Iki cyorezo cyagaragaye bwa mbere muri Mexico na USA. Iki cyorezo kandi cy'indwara y'ibicurane by'ingurube cyatewe na virusi y'ibicurane H1N1 yadutse muri Mata umwaka wa 2009. Iyo virusi yari ubwoko bushya bw'ibicurane byavuye mu nyoni, ingurube ndetse n'abantu. Indwara y'ibicurane by'ingurube yakwirakwiye mu buryo bwihuse binyuze mu matembabuzi ava mu myanya y'ubuhumekero iyo abantu bayanduye bakororaga cyangwa bakatsamura. Ikwirakwira ryayo ku isi ryatewe n'ingendo mpuzamahanga, kandi iyi virusi yari yifitemo natire yo kwandura mu gihe gito. Iki cyorezo cyatumye ubugwayi bukwirakwira ku isi hose, nubwo muri rusange mu bihe byinshi yabaga yoroheje, ariko kandi byatumye abantu benshi bapfa, cyane cyane abana bakiri bato ndetse n'abagore batwite. Icyo gihe ibigo by'ubuzima ku isi hose byashyizwe ku gitutu bitewe n'iki cyorezo, ariko ingaruka rusange ku bukungu ntizari zikomeye cyane ugereranyije n'izindi ndwara z'ibyorezo. Ibimenyetso by'ibicurane by'ingurube harimo umuriro, gukorora, kwabara mu muhogo, kuribwa umutwe ndetse n'umunaniro ukabije. Abantu bamwe na bamwe kandi bagiraga diare no kuruka. Igisubizo ku ndwara y'ibicurane by'ingurube harimo iterambere ryihuse ry'urukingo rwahise rukorwa mu gihe gito, rwatangije amezi make nyuma y'iki cyorezo. Ingamba z'ubuzima rusange zirimo guteza imbere isuku y'intoki no guhana intera hagati y'abantu, nazo zashyizwe mu bikorwa kugira ngo hakomeye gukwirakwira ry'iki cyorezo. Ku mwanya wa 8 turasanga icyorezo cyitwa Antonine Plague. Icyorezo cya Antonine Plague cyateye mu mwaka wa 1935 kugeza mu mwaka wa 1980, kikaba cyarahitanye miliyoni 5 kugeza ku 10. Iki cyorezo kibasiye ubwami bw'Abaroma, gusa bikavuga ko cyakomotse muri Mesopotamia, maze abasirikare b'Abaroma bagasubira mu gihugu cyabo baramaze kwandura iki cyorezo bavuye ku rugamba. Icyorezo cya Antonine nanone kizwi ku izina rya Plague of Galen, ni kimwe mu byorezo bikomeye bya mbere byanditswe mu mateka. Ni icyorezo kibasiye ubwami bw'Abaroma ku ngoma y'umwami Marcus Aurelius. Impamvu nyayo yateye iki cyorezo ntizwi neza, ariko abantu batekereza ko ari indwara y'iseru cyangwa ubushita. Iyo ndwara yakwirakwiye mu bwami bw'Abaroma mu buryo bwihuse bitewe n'abasirikare bari bavuye ku rugamba mu burasirazuba bwo hagati. Kwa mu bwami bw'Abaroma hari abantu benshi cyane, kandi hakaba hari n'ubucuruzi bwimbitse, byatumye icyorezo gikwirakwira mu buryo bwihuse. Icyorezo cya Antonine cyagize ingaruka zikomeye ku bwami bw'Abaroma, cyica abantu bagera kuri miliyoni 10 nk'uko twabivuze, ni ukuvuga hafi 1/4 cy'abaturage bari batuye. Byatumye habaho ikibazo gikomeye cyo kubura abakozi, bituma ingabo z'Abaroma zihungabana n'ubukungu bw'ubwo bwami busubira inyuma. Iryo hinduka mu mibereho y'abantu ryagize uruhare mu gutuma ubwami bwa Roma busenyuka. Inkuru zo mu mateka zivuga ko ibimenyetso by'iyo ndwara harimo kugira umuriro, diare ndetse no kuzana uderi ku ruhu no kushuka. Ari nabyo byatumye abashakashatsi bo muri icyo gihe bavuga ko indwara y'iseru cyangwa ubushita ariwe byateye iki cyorezo. Iyo ndwara yanduraga mu buryo bwihuse bigatuma yica abantu benshi, kubera ko nta bumenyi n'imikorere by'ubuvuzi bigezweho byari bihari. Uburyo bwo guhangana n'icyorezo cya Antonine bwari bufite aho bugarukira. Ubuvuzi bwari icyo gihe nk'uko byanditswe n'umuganga witwa Galen, bwatanze ibintu bimwe na bimwe byerekeranye n'iyo ndwara, ariko nta miti ikwiriye yari ihari yo kuvura indwara. Ku mwanya wa 7 turasanga icyorezo cy'ibicurane bya Hong Kong. Hong Kong flu yabayeho kuva mu 1938 kugeza mu 1970. Icyo cyorezo cyahitanye miliyoni 1 kugeza kuri 4.
Icyorezo cya Hong Kong flu cyatewe n'ubwoko bwa H3N2 bw'indwara y'ibicurane y'ubwoko bwa A. Iki cyorezo gifatwa nka kimwe mu byorezo bitari bifite ubukana bukomeye cyane mu kinyejana cya 20, ariko na n'ubu cyagize ingaruka zikomeye bitewe n'uko cyakwirakwiye ku isi hose. Mu mezi make gusa Hong Kong flu yari imaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi, muri Aziya no mu tundi duce tw'isi. Nubwo umubare w'abapfuye wari muto ugereranyije n'izindi ndwara z'ibyorezo, ibicurane byo mu bwoko bwa Hong Kong flu byateje ibibazo bikomeye. Ibimenyetso by'ibicurane byo muri Hong Kong harimo kugira umuriro, gukorora, kwabara mu muhogo no gucika intege. Yashoboraga gutera pneumonia cyangwa se umusonga n'izindi ndwara, cyane cyane ku bantu bageze mu zabukuru n'abafite izindi ndwara. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Russian flu, icyorezo cyo mu 1889 gikunze kwitwa ibicurane byo muri Aziya cyangwa ibicurane byo mu Rusiya. Cyari icyorezo kibasiraga mu myanya y'ubuhumekero kandi cyasakaye ku isi hose. Ni icyorezo cya nyuma gikomeye cy'ikinyejana cya 19 kandi kiri mu byorezo byahitanye abantu benshi mu mateka. Iki cyorezo cyahitanye abantu bagera kuri miliyoni imwe, mu baturage bari batuye isi bagera kuri miliyari imwe n'igice, ni ukuvuga 0.037% by'abaturage. Ibikorwa remezo bigezweho n'ingendo byafashije ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ibihugu 19 binini by'i Burayi harimo n'ubwami bw'Uburusiya byari bifite ibirometero 200,000 by'imihanda ya gari ya moshi. Ibi bikaba byaratumaga iki cyorezo gikwirakwira vuba. Cyari icyorezo cya mbere cyakwirakwijwe ku isi hose. Iyi ndwara izwi ku izina ry'ibicurane by'Uburusiya bivuga ko yagaragaye bwa mbere muri Gicurasi mu 1989. Abahanga mu by'amateka bemeza ko icyorezo cyabereye Bukavu kuva muri Gicurasi kugeza Kanama mu 1889. Mu by'ukuri kitari ibicurane, ahubwo cyari malariya, kuko na n'ubu malariya ikunze kugaragara muri ako gace cyane. Abahanga mu by'amateka bavuze ko imvura idasanzwe hamwe n'amazi menshi yo mu butaka bishobora kuba byaratumye iki cyorezo gikomera. Ibicurane by'Uburusiya byabayeho mbere y'uko havumburwa virusi ya influenza, bityo ubuvuzi bwagarukiye mu kuvura ibimenyetso gusa. Guha akato abarwayi byari imwe mu ngamba zafashwe, ndetse no kunoza isuku. Ku mwanya wa gatanu turasanga Asian flu, icyorezo cy'ibicurane byo muri Aziya cyo mu 1957 kugeza mu 1958. Cyari icyorezo cy'isi yose cy'indwara y'ibicurane yo mu bwoko bwa H2N2 cyaturutse igwiza mu majyepfo y'Ubushinwa. Umubare w'impfu zatewe n'iki cyorezo ugereranwa kwa miliyoni 1 kugeza kuri 4 ku isi hose, bituma iba imwe mu ndwara z'ibyorezo zahitanye abantu benshi mu mateka. Imyaka 10 nyuma yaho, ubwoko bwa virusi H3N2 imaze kwihindura yongeye guteza icyorezo cy'ibicurane cya Hong Kong. Ibimenyetso n'ubunini bya bindi twagiye tuvuga by'ibicurane. Ku mwanya wa 4 turasanga smallpox, ubushita. Indwara y'ubushita iterwa na virusi yitwa variola, ni imwe mu ndwara z'ibyorezo zabayeho mbi cyane mu mateka y'isi. Ikaba yarahitanye abantu babarirwa hagati ya 300,000 na 500,000 mu kinyejana cya 20 gusa. Icyorezo cy'indwara y'ubushita cyatangiye agana mu myaka 100 mbere y'ivuka rya Yesu, kigera ku isi hose binyuze mu bucuruzi no mu ntambara. Kikaba cyaragaragazwaga n'umuriro mwinshi n'uruheri ku ruhu rwihariye. Ingaruka zabyo zari mbi cyane mu baturage ba kavukire bo muri Amerika, bituma hapfa abantu benshi, ariko ibi byafashaga abakoloni b'Abanyaburayi baje gukoloniza muri Amerika. Edward Jenner mu mwaka w'1796 yakoze urukingo rw'indwara, bikaba byarafashije mu gutangira gutsinda iki cyorezo. Umuntu wa nyuma wanduye indwara yanduye mu mwaka w'1977 maze irandurwa burundu mu mwaka w'1980. Ku mwanya wa 3 turasanga virusi ya HIV. HIV ni imwe muri virusi zikomeje kuba ingorabahizi ku isi. Kuva yagaragara mu 1920 yahitanye abantu babarirwa muri za miliyoni, kandi ikomeje kwibasira abandi babarirwa muri za miliyoni, cyane cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Imibare yamaze gupfa ingana na miliyoni 36 kandi iracyakomeje. HIV yibasira ubudahangarwa bw'umubiri, by'umwihariko utunyangingo twa CD4, ari nazo z'ingenzi mu kurwanya indwara. Iyo virusi itavuwe igabanya umubare w'utwo tunyangingo, bigatuma umubiri urushaho gukurirwaho n'izindi ndwara nyinshi. Nyuma y'igihe runaka, HIV ishobora gutuma umuntu arwara indwara yo kugabanuka no kubushobozi bw'umubiri bwo kwirinda indwara. Iyi ikaba ari indwara ikomeye cyane ituma umuntu arwara virusi itera sida, ikaba ica intege ubudahangarwa bw'umubiri mu buryo bukomeye cyane. Ku mwanya wa 2 turasanga Spanish flu, ubundi mbere ya COVID-19 icyorezo gikomeye cyane mu mateka ya vuba. Cyari icyorezo cy'ibicurane cyo mu mwaka w'1918 gikunze kwitwa ibicurane bya Espagne. Iyi virusi yanduje abantu bagera kuri miliyoni 500, kimwe cya gatatu cy'abari batuye isi icyo gihe. Ihitana abantu miliyoni 50 ku isi hose.
ni ukuvuga umubare w'abapfuye wikubye kabiri wo mu ntambara ya mbere y'isi yose. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 1/4 cy'abaturage bacyo banduye iyo virusi, abagera ku 675 barapfa, kandi icyizere cy'ubuzima cyahise kigabanuka imyaka 12 yose. Kubera ko nta rukingo wo kwirinda iyi virusi rwariho, abantu basabwe kwitandukanya n'abandi, kwishyira mu kato, kwishyira muri lockdown, kugira isuku no kutagira aho bahurira n'abandi. Ikindi kandi iki gihe agapfukamunwa nabwo kavuzaga ubuhuha ku buryo bukomeye cyane. Cyari icyorezo cy'ibicurane cyatewe na H1N1, ubwoko bwa virusi ya influenza A. Bivugwa ko kesi ya mbere yabonetse muri Werurwe 1918 muri state ya Kansas muri Amerika. Izindi zabonetse mu Bufaransa, Ubudage n'Ubwongereza mu kwezi kwa Mata. Nyuma y'imyaka 2 gusa, hafi 1/3 cy'abatuye isi cyari kimaze kwandura. Abenshi mu banduye bagaragaza ibimenyetso by'ibicurane bisanzwe, birimo kubabara mu muhogo, kuribwa umutwe ndetse no kugira umuriro. Gusa ibi byagaragaye icyorezo gitangira, ariko hashize igihe gito indwara yari imaze kuba mbi cyane, akenshi bitewe n'umusonga waje kuzamo nyuma, akenshi ari nawo wateraga urupfu. Byatangiraga haza uduheri duke ku matama, mu masaha make gusa amaso hose hahitaga hasa ubururu, hanyuma ku ntoki no ku birenge hagatangira kugaragaza ibizinga byijimye, amaherezo bikagera no ku maboko, amaguru ndetse no ku mubiri wose. Iyo ibyo bimenyetso byago bimaze kugaragara, akenshi umuntu yapfaga mu masaha make cyangwa mu minsi mike, bitewe n'uko n'ibihaha bye byabaga bimaze kuzura amazi. Ku mwanya wa mbere turasanga Black Death, urupfu rw'umukara cyangwa se urupfu rwirabura. Icyorezo cya Black Death cyatewe na bacterium yitwa Yersinia pestis. Black Death ni kimwe mu byorezo byahitanye abantu benshi ku isi, yibasiye Uburayi, Aziya no muri Afurika y'Amajyaruguru. Ihitana abantu babarirwa hagati ya miliyoni 75 na miliyoni 200 mu gihe cy'imyaka mike. Iyo ndwara yagize ingaruka zikomeye kandi zigiye kirekire ku duce yibasiye. Iki cyorezo cyakwirakwijwe n'inda zabaga ku mbeba. Izo nda zabaga zitwaye mikrobe maze zikanduza abantu binyuze mu kubaruma. Iki cyorezo cyatewe imbaraga n'inzira z'ubucuruzi, by'umwihariko inzira ya Silk Road n'ubucuruzi bwo mu nyanja. Ibyo byoroheje urujya n'uruza rw'imbeba n'inda zamaze kwandura, ko mu gihe hari abantu benshi kandi bakaba bataragiraga isuku, nabyo byatumye iyo ndwara ikwirakwira mu buryo bwihuse. Iki cyorezo cyarangwaga no kubyimba kw'imitsi y'amaraso, kugira umuriro mwinshi, guhinda umushyitsi, kwabara umutwe no kunanirwa. Nanone kandi byateraga umuntu kuva amaraso, kwangirika kw'ingingo z'umubiri ndetse na infection y'ibihaha. Icyo gihe ubumenyi bw'ubuvuzi bwari buke cyane, kandi nta miti yari ihari yo kuvura icyo cyorezo. Abantu bagerageje uburyo bunyuranye bwo kuvura, hakubiyemo kuva mu maraso y'uwamaze kwandura, imiti y'ibyatsi ndetse n'imihango y'idini, ariko muri rusange ntacyo byafashaga. Mu duce tumwe na tumwe hashyizweho ingamba zo gushyira abantu mu kato no guhunga bakava mu turere turimo abantu banduye, ariko siko buri gihe byagiraga icyo bigeraho. Naho video yacu irangiriye, mwakoze kwireba. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, kuko no kudufasha kandi nawe ibiganiro tukoze uzajya uhita ubibona. Mugire ibihe byiza. Ubuzima Center. Your health, our priority.